Kulungile 20 after u4 o'clock. Sawubona. Sikhona njani? Yeah. All right. Uba nesibongo sakho ba? Uba nesibongo sakho ba? Kuphi indawo phangela? Emagudu. Baba uphangela ngiyakuzwa uthi ufuna kubhekelwa umsamo. Lo msamo baphangela ofuna ukubhekelwa wona njengamanje kufika izwi lapha emadlebeni nami lintshela ukuthi lo msamo lo baba athi mbhekele wona njengamanje awuhlelekile kahle. Kudinga ukuthi ubaba uphangela kube khona izinto azongitholela zona ukuze kukwazi ukuthi umsamo wakhe uhlangane ngoba uhliphekile. Phangela ngiyakubona lapha emoyeni kaNkuluNkulu umuntu engaze ngithi mina ugxile kakhulu esibongweni sakini mara isibongo sakini ugxile kakhulu kuso wena umuntu angathi mina unabantu abadala babephangela lapha kuwe emzimbeni wakho kumanje kunamalanga la ke kufike control ukuthi umzimba wakho uyakhathala but ngikubuka lapha ngathi uke waya kuyophahla lapha emsamo waba umuntu ophatha isimo sempepho nathi ngiyabuka la ukukhuluma kwakho emsamo abantu abadala esebalala abangabakini abayizinyanya zakini abaphendule lutho into ekhulunywa nguwe othi lo moya kaNkuluNkulu lapha kimi kungazothi kukhona uwakhambela phambili manje owanihambela phambili emndenini wahamba wagcina wathena idlozi kuba yonke into omunye umuntu makathi uyayibika lapha ingezwakala izwakale kuye kuphela ngoba ngisuke ngibona kupha amasimo asekhaya kini ngathi kwagangwa inhlabathi yakini kanti lapha kuwe uhamba kuvele isimo asekhaya umama wakho kanti nawe la mahlombe akho ulinisa umuntu okhathalako odinwayo engathi amahlombe akho ngabe ayakhathala ngathi ngayizolo bowusebenza kalukhulu kodwa ngikubona umuntu ngathi uyaya nje impela emsamo lokhu nje uyawukhulumisa umsamo but umehluko awubona uyangiva phangela uyangizwa baphangela kunjalo impela babuphangela ngicela uma ungiyela emsamo isikhathi kumele ungiyele ngaso kusukela manje ufuna ungiyele ntambama ngo5 noma ekseni ngo6 kodwa uyiphethe khandlela eliblue nelimhlophe neliyellow nelibovu bese ungitfola impepho emhlophe idlozi lasekhaya kini lidinga